Jangan di mananya? Tempat DPS UNBU lu nggak jaga. Woi, tangkalan, belikan aing ya senamnya. Bawa deol kutak kita, bawa deol kutak kita. Aduh, aduh lu sing betak aing. Aduh, duh, gimana ya? Aduh, wah, aduh. Ahai, rupanya tidak ada siapa-siapa nih. Cokot daun cingkongnya lah. Mantep, iya mah, nggak sekian. Nggak lah, bilang iya, aman. Mabulah, bisa ayah jalan mak. Duh, aing gawe sorangan bae. Pikirkan separuh deui lah. Tadi nyatas putus cinta. Semua bener emang ya si Tirta malah. Lanjut bae lah sorangan kan. Ah. Kata budak. Warian amat ngelapa pelakan aing. Wah, beres tuh budak. Pokokan budak boy. Budak. Woi, kenaon sia? Ban paplakan aingnya? Itu mang tuh. Bohong sia. Itu bener. Kumaha saya tadi plastik. Awas sia, lu tik eneng geus kos gitu sia. Biasaan doang. Itu mang bener itu. Eta non di plastik. Woi, jada amat sia. Woi, udah kabur sia. Lunjak doangan. Panas amatnya. Zaman kuari marane, telepon bae disebut tidak islami, padahal mengenai eta telepon. Daharan zaman baheula. Ih, budak kuari mah karatro. Awas. Nu kieu ye nu haram mah ye, haram jada doang. Saha deh nu ngising di dieu. Udah kabur sia. Awas ya mun kapanggih. Sial doang. Bau deui. Nah, menan di dia mah tenang. Boceng, sia kenaon? Keur masak. Mun deuleuh aing kenaon? Geus os. Sia ka mah. Orang jada eta budak. Woi, awas ya mun kapanggih ku aing. Sat.